परमेश्वर याकूब या त आशिष ब्या दिगु उपी मजत बोलना वला याकूब छे चोने मधुमख एना एसाब या त तासा शिकारिया वने मधुमख रिबेका याकूब या त तस्क हे माया याइगु ख एना इसाक एसाब या त माया याइगु या त छनो एसाब शिकारियाना छे लिहा वला अले वया त तस्क हे ने मास्ति वला एसाब याकूब या त ताल छ देका गुछु नेगु नसा जित नबिउ याकूब लिसा बिल नाप्लाके जित छिगु त धिकम क्याय अधिकार बिया दिस अले एसाब थगु त धिम क्याय अधिकार याकूब या त बिल अले याकूब वया त छु नेगु नसा बिल इसाक थगु आशिष एसाब या त बिगु इच्छा याना चंगु ख एने व अथिया य रिबेका व याकूब मिलेजिया याकूब या त एसाब थे हे चंक देका इमिसा इसाक या त धोला त इसाक बुरा जी ढुंकु मख अले मिखा मखनी ढुंकु मख याकूब एसाब यागु ल फित अले चोलेची यागु छेंगुली गप्ते व लाते फुंगु ख याकूब इसाक या थ्या वल अले ताल जी एसाब ख जी छिके आशिष फने त वयाम ख इसाक चोलेची या स या त थिया सोल अले व फिना त गुल नटुना सोल वो एसाब ए ख तका वो बिचाया त एसाब याकूब या त घृणा याइगु ख छ्या दासा याकूब वयागु त धिम अधिकार व वयागु आशिष लाका कागु ख अथिजिया व थ अबु सी ढुंगा याकूब या त स्यागु गोसा गोल एना एसाब याकूब या त स्यागु गोसा गोगुडु तयागु ख रिबेका सिकल अथिजिया इसाक व रिबेका याकूब या त इपि चोना चोंगु थास तापक्क इमि थथिति पिन्थ्या छया बिल याकूब यकु द तक रिबेका या छेज पिन्ना पतु चोन उगो इले वह ब्याह या त अले वया छिन्निम क्यापि व छम म्याद त परमेश्वर वया त तस्क त मियाना दिगु ख निड टक्क थगु छे कनान सोया तपक हे चोनी ढुंका याकूब थ छेज पि थ च्यत व थगु फुक पशु त जना हाक्न कनाने टु लिहा वल याकूब तस्क ज्ञाना चंगु ख छ्या दासा एसाब वया त स्यागु इच्छा याना चंगु दु ढका व बिचा यागुडु अथिजिया याकूब यकु पशु त उपहार कठ एसाब या थ्या छया बिउगु ख उपी पशु त जना वपि च्यतेस एसाब या त ताल छिकपिनी च्य याकूब छिगु नीति थुपि पशु त बिया छया हगुदु वेक याक्न हे झाया दि तेंगुदु एन नापा हे एसाब याकूब या त क्षमा बि ढुंकुगु ख अले इपि निम थ थवे नाप्ला दुगुली इपि तस्कन लेता परमेश्वर अब्राहम या त बाचा बिया दिगु ख त आ इसाक पाखे याकूब याके सरेजुल थो बाइबलीय घटना उत्पत्ति 25 अध्याय यागु 27 पद निसे 33 अध्याय यागु 20 पद पाखे कागु ख।